ya bibiani. Offer Akrobeto. Who knows tomorrow? I was here for one year accident. Our Accra-Kumasi Highway no so a hard accident no a serious kakra na me the munsem na ebro Poku want to so but also first time here now I subscribe or like or comment no wa share name ma men kanfo avocado powder and for mom Israel baby a obia gi avocado powder ne bi obi bebu sam say ye dey Israel immune system no hia sa hodin bebem eto de bia obo say yare no fo na abani padua no to de bia say o nyare so ntiapo obo say ase nyoma nkoye woni padua no ni nyina ne say onkwamwa na o say boni padua no ene organs na woni padua no mo ban no ano aye mre anase na hode wo fom etu hia ase no avocado powder obo say asrafo na nkwamwa no ho aye tin afenya no wanketenkete no uhu bi ni nya be free ho se oto ase na twetwon se wo namrom na twetwon wo se ase wabre be bacho ni nya avocado powder pebinom House of Comfort Herbal and Therapy and omo ede aba misrawa pebi na tonenum na moa emma bibia so enko kama efa mo number da wo Ghana number no na omo twetwe ko wo amono ne so amono ne number na wo fa na omo twetwe ko bibia wo bia open do atu open ba ko so atom misrawa mecho na wonya bia atom bibia so ai committee no na menum bia ahodin de bia wo bia me no e kasa tipe no na mo bibi anya kama yentinsi offer Akrobeto sensem na memfa details ni nyina ebro abusuafo offer Akrobeto yina nim say oko UTV on the real news ewo UTV na ofri Accra ebe Kumasi na enkra yate no some few hours ago ne say wanya accident wo kwan no so a o share say ne picture and video images and make show ewo screen so a otim say accident na no dem pa wonum say offer Akrobeto car use a Toyota SUV ni bi mo use Toyota SUV ada mo nim car ni modu pa etutim a eto de bi a ebeka so ye secured kakra say accident na no dem pa dia na bi ebetum do ye na babat accident ye ni accident say car keto aka ebekunu no odi bi a ebetumi asave kakra na wo hwe say ne car no si aye no tu say efa a woto no hodi ni nyina say se car kese ye cargo car no so hu no screen so no na ode be pim of Akrobeto de no to tu say car na to de wa say bia enya sanketo na me no ka say de nyame adom of Akrobeto ne hu ba bia anka wo hwe video no mo so ne amanfo ne gina ho a omo edi nkomo na so cheche omo kire omo as a driver no so echi sa cargo car no so eka ho bia omo nyina edi nkomo ahwe se ne pepepe ye be de ebeba na bibia so tuma kama nti offer Akrobeto me no ka say de nyame adom accident ne ba de den so nyame edi ne ho afofi a ono ankasa ne life de chimato bia ama ho a ye da nyankopon ase power nsanse offer Akrobeto yo bia Ghana for nye Ghana for nko a wotra Ghana ne entra so a nipa penasem ne do so pa sanse de djubadi a odi asinitwani ene presenter e wo TV so no ne ho anika pa kofo bebe na penasem hwe ne movie squad e wani beje keke eno nti ye da twene ampo nyankopon ase se ode ne nkwa achen na Accra-Kumasi Highway na ankasa so no enzem wo so papa minim bade potia ewo Accra-Kumasi Highway ni so a ekamia ye se ye beda sori bia na ayem hihie ensem na to de bia yete we yawu card we akohwe ase ka muna to baby ensem wo yete no Accra-Kumasi na Kumasi Accra Highway ni so no ene nyan pa to de bia mo a mo use land and a road e de call Accra se mo firi Kumasi kwa mo so mo firi ankran eba Kumasi wo se to de bia kwan no aye bibibi baby wo wa nye kra ena a driver for mo drive wo kwan so e speed mirika tente
eto de bi ko bi tumi ka se me de 3 hours bi ko aso 2 hours 30 minutes dey free Accra basic Kumasi adan enko na woko me nka so of Akrobeto no komrika no ba utie se ne enkomo si eko no tim se obia eyewitness for na ewo no obia eka de wonim de na utim se abobo ya bi na cross se of a car no se dey say na also obo at once break na we susu no ade bebom ko so tie nkomo no a obi si abobo ya obi si da bi hu abobo ya bia o na se kamia ko se car bi cross or bi cross so so obo at once break na se obi so wo achi a na de oye ne kase aba de ya titie no ebi na make kire no na omo yusu sa road no mesre kwan bia so se yento ye bo ase na se ukobada obedura na ye driver ni o ukobada obedura na ye driver ni se be sa accident na bi nto open a ene wo ka ne sa akeke na mo bi ato open a wonim se nipa me akasa mto me victim to accident nti e ba ne sa ne kanu me mfa ni agro on the 1st of January afiye mu me de ka konya accident serious nyame ene di mu afofie one man kwa anpense diem no hu ba bia antechima ana sabi problem bia ma mi pediem e ka ne sei pa so nyame adom so o de me nkwa ache so nti yempre yenkwa ho bambo eno ya ade a very important pa e wo se yina yehwe na yetumi etumu ana mo na bebo abushafo be se ye kokko he video no sene A.c.c ye eyewitness for wo and some of what kind of video nini na young comrade name be e studio. Showbiz are really grateful because they do what they are profit. Abobo ya bi diani. O da abobo ya bi diani. Eti aseda ene ye de ma twede apo Nyankopon ye of Akrobeto na me no wedi ni ye cause cargo card ye ano den akas we di we chide egbo aben a we yem hye be show no egbo aben go so yem be show papa edi wani ma a problem edi wachi a problem because card say dey sit here no aya na omo ta akase omo team no omo di ehumobro obudi ehumobro so no na nkwaso na se be ubo careless kakra bi obegya okwan sisi asa na ebi dum eka enti sa cars no aya na efa kwan no so na se be sere omuntu omugbo asakaka ebi se to de bi omu fira chichi na eba eto de bi so a ebre wo mu nti omu ba na omu pentem so mbeduru ba bi omu duru yetemase enough from because wadwuma na sa o de niema free one country so they about another country say in the same country crowd from one city to another city na enough from cry yetemase na so ya muntu mugbo ase because uchika no na ba ebia ne say Akrobeto de akosi a driver ni de nioma ekoba bia wo so ujira na kasa ba mu a wo say I extend the time no sebe wa say obi ka eno nso so obesa ye e de aman o ti ase enti eto de bia ye nto ye bo ase kakra ejesi ye yusu ka kese enti ye pe de betumi aye e basa e de oyi ne kese na be de e beba oboka no na esa e waste two times aye de e ka ho ti ye de ne bro kakra wo hwe ka bia load ne makago kapa sa di top speed that say adan umu nioma kakraka so enye nioma ketwa na sa di speed musu mu break e mframa ene yedi chese break di betime ja de fo sa kakra za na ejina enti sa udi speed so we cross so kakra bia unti bi mo break na enyina awoso di boom ana sa udi shima de besi esi onti ye tu okrafo no ye tu momonefo ye nim se cars nketwa no so speed a ye kasa che omo so omo ntu omo bo ase nanso mu amu use cars akese no so mo ntu omo bo ase kakra so se de be ya ye nyina no our lives matter ye nkwa ye nyina ye nkwa ne ehia ye ma sebe
reckless and careless driving, overtaking, any sane maniema no a eku nipa bebree no ye nhwe mane ntoa so nkoso enyi nipa bebree nkwa. But in a nutshell, the can say that Twedian Ponyankopon say Akrobeto say wagene nkwa e de amaye esan say enioma bebree wo offer Akrobeto mu akwasi buadi emu a also ye e de gege Ghana fo ne ewiase ani enenti nyame ene ebeda na say e de ama ye bra pani ye wofa ya de nyina Akrobeto say accident kakra by the nyame adom so no bibia entumi ensi minim say eye den of Akrobeto be call hospital ahwehwe 1 or 2 because it today bia ebidum wo asa de na omompe onya accident we no hu say na ho ba bia anteche ba woni so okay ka so hospital cross so go ba me sure so of Akrobeto be call hospital me check in your baba ku no woni system say bibia ye fine dia na ne wa he ato ne dwumadi so bia ye kamanti ye mompae emfa celebrities ye mompae emfa ma ye mpanifo ye mompae emfa ma Ghana man se enioma eti se ne Awurade ma ne mpare na bibia so nye kama because say yenya 1 year bi yenya accident turn out ne se ewo fomu a eya na ye ni die wie pe san se ye nyina ye mprim pese accident be do so na claim lives and as e be je nkwa afri nipa ensem na afa ye ahwiri nipa bebre no ye mpede sa anti ye nyina no ye nhwe na kokobo a ewo ho man se betumi ayusu kwan no na ye yusu ne ye no ye ni su pepepe na moa ema ye nkwa no so entumi enyina brane na bibia so nye kama aha ye Poku 1 TV ba me na mu nyina ma se me pa cho House of Comfort herbal and therapy clinic at the avocado powder na at the abamesre wa ehia papa nipa entrance nka se me de menyare wo ho ayare beba enke wo so obo ho ba free yare no avocado powder na nyesa wo yare nkwa na wono mo wo so onum na ebo nkwamwa no de fe the immune system no ho bai na yare nketinketi entimi ayede amo wo ho na malaria echeche rough wo ho na typhoid echeche rough wo ho na yare nketinketi bi atimi ready pedim na echewa echere se nkwamwa no na ho de ni so adonti na House of Comfort herbal and therapy clinic at the avocado powder dia basel dia numbi na bubobi na mwa ema nkwamwa ni nya ho de ba ne sa yare nketinketi unye bida se bi wasi kire no ebeda normal ama bibia ai kama moja no so ebera ni ye na untiri no so no emu asisi no ni nyina be clear ni nyina afiri ho na onipadua na ho de aboma bibia ai kama wo mpɛwe de na opɛ o ye Ghana ni afa Ghana number no na frɛ wo benya bi ato wo abono ne so abono ne numbers ni no fa na ofrɛ a be kyerɛ bibia benya bi ato na aboa wo bibia so ai kama medin ede kofi Poku 1 TV no first time ya wa subscribe like comment na share edemasi Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye Kumasi se ye nkran. De ye friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa 7 to 10 days and afen so say fa ensuo so 28 days to 30 days na ababe drew pot ama yeyi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di friwo ababe drew omami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko anase empo no ota akọ no mo na so ko bia woni ye ontanta KB Logistics say o frani yi nkutahudie anasa woni ye nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place of convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se ofra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fawo airport na afi se opese okodi dwa because of language barrier nti ye wode obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akirechire mu amount se de be ya obeti ase na wankwa nkoboka na asem de ba ku bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services yes surrender aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkomo a ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya amount
One TV.